افغان کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه خونه امید و فتح و نصرت غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم تماشابینان محترم. نشر مفصل برنامه اخبار با مهمترین خبر و گزارش‌های روز منظوره شما می‌گردانیم. نیمه دوم روز 4 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از اشتراک در فورум آسیای مرکزی اتحاد اروپا و فورум سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی از شهر سمرقند جمهوری ازبکستان به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکم راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی استقبال نمودند. یادداشت می‌شویم که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان همایش آسیای مرکزی و اتحاد اروپا برگزار گردید که در کار آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. گزارش در این خصوص. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همایش آسیای مرکزی و اتحاد اروپا اشتراک و سخنرانی نمودند. تاجیکستان ریسپوبلیکاسی پرزیدنتی امامعلی رحمان پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان رشد متصل مناسبت‌ها با اتحاد اروپا را در سطح دوجانبه و بسیار جانبه یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست خارجی تاجیکستان نامیدند. تأکید گردید که خریطه راه آید به عمیق‌سازی روابط میان آسیای مرکزی و اتحاد اروپا سند کلیدی گردیده همکاری بین منطقه‌ای را تنظیم می‌نماید. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در رابطه با وضع همکاری تجارتی و اقتصادی میان کشورهای آسیا مرکزی و اتحاد اروپا ابراز داشتند. ما هدف داریم که صادرات محصولات را از استحصال کنندگان تاجیک به بازارهای اروپا از جمله توسط استفاده امتیازهای تجارتی به همدیگر باز هم گسترش بخشیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان آید به امکان و ذخیره‌های طبیعی کشور ما اقتدارهای بخش صنعت، انرژتیک و کشاورزی اندیشرانی نموده اظهار داشتند که تاجیکستان برای جلب سرمایه خارجی، وارد کردن تکنولوژی‌های نوین اروپایی و استفاده تجربه شرکت‌های بانفوذ هوسمند باشد. اشتراک اتحاد اروپا در مبلغ‌گذاری لایحه‌های ساحه‌های انرژتیک، کشاورزی، صنعت، نقلیات و انفراستراکچور کمیونیکاسیونی مهم دانسته شد. تأکید گردید که مسئله رشد انرژتیک با نظرداشت افزودن طلبات به قوه برق تا رفت خصوصیت مهم کسب میکند و از این رو یکی از سمت‌های آینده‌دار در منطقه ما همکاری در ساحه انرژتیک سبز میباشد. برای تاجیکستان بخش انرژتیک یعنی منبع‌های برقرار شونده انرژی که به آن گیدر انرژتیک نیز شامل است
نه تنها برای قانع کردن نیازهای اجتماعی و اقتصادی ملی بلکه برای رشد منبعی همکاری منطقوی نیز مهم است اظهار داشتند محترم امامعلی رحمان. از سهم اتحاد اروپا در بنیاد و نوسازی اقتدار تولید انرژی سبز در کشور ما یادآور شده راهبر دولت محترم امامعلی رحمان اشتراک موفق آن را در تطبیق طرح‌های نیروگاه‌های برقی آبی نارک، سبزار و قراقم تاکید نمودند. دعوت به عمل آورده شد که اتحاد اروپا در زمینه دوجانبه و یا در دایره تشبث دروازه‌های گلوبالی در بنیاد و تجدید انشاءات گیدرانرژتیکی که نمونه اقتصاد و انرژتیک سبز میباشند سهم گذارد. مساعدت اتحاد اروپا در بنیاد انفراستراکچور انتقال نیروی برق به آسیای جنوبی توسط خط انتقال کسه هزار بلند ارزیابی گردید. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان اوید به نقشه های تاجیکستان درباره تا سال 2030 افزایش دادن اقتدار استحصال قوه برق از نیروی آفتاب و شمال تا به 10% تمام استحصال نیروی برق در کشور اندیشه‌رانی نمودند. سرور دولت ابراز داشتند که ما در اساس استراتژی رشد اقتصاد سبز تا سال 2032 استحصال انرژی را در کشور پرره از حساب منبع‌های تجدید شونده به راه مانده تا سال 2037 تاجیکستان را به کشور سبز تبدیل می‌دهیم. از تشبث‌های جهانی تاجیکستان اوید به حل مشکلات گلوبالی از جمله حفظ پیریخ‌ها یادآور شده. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که در آخر ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند دایر به این موضوع در نظر است. در این ضمن اظهار باور کرده شد که شریکان اروپایی و منطقوی تاجیکستان در کار کنفرانس در پیش ایستاده فعالانه اشتراک می‌نمایند. راهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین اوید به عامل‌های مهمی رشد استوار رابطه‌های بین منطقوی از جمله نقلیاتی و کمونیکاسیونی اندیشه‌رانی نمودند. گسترش همکاری برای رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تأسیس جایهای کاری، آماده‌سازی کارگران بلند اختصاص و توسعه رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری جزئی مهم مناسبت‌های کشورها نامیده شد. در این رابطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین اوید به توسعه همکاری در ساحه معارف از جمله شدن فیلیال‌های دانشگاه‌های اروپایی در کشور ما و زیاد کردن کوتاها برای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی اروپا اظهار هوسمندی نمودند. گفته شد که سیاحی میتواند برای به راه ماندن رابطه مستقیم بین مردمانمان همچون زنجیره مهم خدمت نماید. رشد منبعی همکاری با اتحاد اروپا در چهارچوب برنامه‌های منطقوی از قبیل بامکا و کدب مهم ارزیابی گردید. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فوروم آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که جهان امروز با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو است و منطقه ما نیز از این استثنا نیست. تاکید گردید که عاقبت‌های فاجعه‌بار تغییریابی اقلیم به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نماید. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان از حجم سالانه مبلغ‌گذاری برنامه‌های اقلیمی در تاجیکستان یادآور شده تاکید نمودند که آن بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و در صورت پیامدهای بزرگ این رقم به 1.5 میلیارد دلار میرسد. اظهار کرده شد که در چنین شرایط تنها سعی و کوشش‌های یکجایی کشورهای منطقه و دستگیری جامعه جهانی برای برطرف سازی این مشکلات به ما کمک میرساند. با تاکید سرور دولت ما دوام 20 سال اخیر برنامه‌های مربوط به آب و اقلیم پیشنهاد نموده تاجیکستان در عرصه جهانی فعالانه تطبیق می‌گردد و ضمناً با مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی توجه مخصوص
ظاهر کرده می شود. قبول 14 قطعنامه دخلار مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث تاجیکستان برای نائل شدن به هدفهای هماهنگ شده گلوبالی در ساحه آب زمینه مستحکم گذاشت. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و تاکید نمودند که تشبث‌های جهانی ما اینچنین برای تطبیق هدفها از جمله هدفهای روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 مساعدت نمودند. دوره تاکید کرده شد بین انرژتیک و تغییریابی اقلیم رابطه زیج وجود دارد و رشد انرژتیک سبز میتواند قدم مثبت در راه حفظ اقلیم باشد. ذکر گردید که در تاجیکستان حالا 98% نیروی برق تا سال 2032 پورا به استحصال نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی می‌گذرد. تاکید کرده شد که پریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی ذخیره‌های آبی منطقه میباشند و 60% آبی آسیا مرکزی در حدود کشور ما تشکل می‌یابد. دایر به اهمیت مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم سخن گفته سرور دولت از آبشوی پریخ‌ها از جمله کاملا آب شدن حدود 1300 عدد از 14000 پریخ حدود تاجیکستان در 50 سال آخر اظهار نگرانی نمودند. با تاکید پرزیدنت کشور این حالت تمایل خیلی تشویش‌آور میباشد زیرا پریخ‌های تاجیکستان تنها منبع آب برای منطقه نبوده در نگهداری اقلیم منطقه نیز نقش مهم می‌بازند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و 21 مارس را روز جهانی پریخ‌ها اعلان نمود. اظهار داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان و یادآور شدند که در اساس این قرار مهمه سال روان در شهر دوشنبه نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ‌ها دایر می شود و این باز یک نقش نظررس تاجیکستان در روزنامه جهانی اقلیم خواهد بود. از اشتراکداران همایش برای اشتراک فعالانه در کار کنفرانس دوشنبه و در مجموع برای سهمگذاری در حفظ پریخ‌ها دعوت نموده پرزیدنت کشور اظهار اطمینان نمودند که نتیجه های کنفرانس دوشنبه و سعی و کوشش یکجایی کشورهایی که در کار آن اشتراک می نمایند به شبهه برای برگزاری موفقانه کنفرانس کاپ 30 در برزیل در آخر سال روان نقش نظررس می‌گذارند. استفاده تکنولوژی‌های معاصر کم مصرف و مناسبت احتیاطکارانه به آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شمارده شد. در این ضمن از جامعه بین المللی دعوت کرده شد که به مسئله افزون نمایی مبلغ‌گذاری چاره‌های مربوط به حفظ اقلیم و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی به کشورهای آسیب پذیر و خصوص کشورهای رو به ترقی تدبیرها بیاندیشند. جای تاکید خاص است که موضوع ساختمان و کار درآوردن نیروگاه راهن برای حفظ اقلیم تامین امن و ثبات و رشد استوار منطقه کنون در سطح جهانی صدا می‌دهد. ضرورت و اهمیت بزرگ این موضوع از جمله در سخنرانی‌های پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در هر دو همایش سطح عالی روز 4 اپریل سال 2025 در شهر سمرقند واضح و روشن تاکید گردید. کنون این ضرورت نه تنها از جانب تاجیکستان بلکه از جانب پیشروان جهانی امروزه تاکید می‌گردد. یعنی نه تنها اعتراف می شود بلکه تاکید می گردد که نیروگاه راهن چون منبع نیروی سبز برای کل منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی اهمیت حیاتی دارد. Every country in Central Asia has huge potential. همه کشورهای آسیای مرکزی دارای اقتداری بزرگ برای استفاده انرژی استوار می باشند. انرژی باد، آفتاب، آب، انرژی گئوترمالی. محض به همین خاطر اتحاد اروپا با انرژی تازه در تمام منطقه سرمایه گذاری می کند. مثلا باید از نیروگاه عظیم برق آبی راغون در تاجیکستان و نیروگاه برق آبی قمبروتا در قرقیزستان یادآور شویم. آنها انرژی کافی را نه تنها برای کشورهای خود تولید خواهند کرد بلکه انرژی آنها باز به صادرات در تمام آسیای مرکزی روانه خواهد گردید. آنها صنعت‌های نوی استراتژی را با انرژی تامین خواهند نمود. مثلا در بخش کارکرد اشیاء خام آنها برای تامین نیروی برق برای دالان‌های نقلیاتی ما مساعدت خواهند کرد که ما آنها را امروز محاکمه کردیم. آنها برای استحصال هیدروژن تازه کمک خواهند نمود که میتواند به خارج صادرات کرده شود. همین طور این لایحه‌ها به همگان منفعت آور خواهند بود. آنها استقلالیت انرژتیکی ما را تامین خواهند کرد. رابطه‌های
روابطҳои тиҷоратиро беҳтар хоҳанд намуд ва онҳо барои тамоми сайёраи мо ҷиҳати ҳифзи иқлим ва табиати он судовар хоҳанд буд. 4 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми сафари корӣ ва иштирок дар ҳамоиши Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо ва форуми Осиёи Марказӣ дар баробари мушкилоти ҷаҳонии иқлим муттаҳидшавӣ барои шукуфоии умумӣ аз шаҳри Самарқанд ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Самарқанд меҳмони олиқадр президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулло Орипов ва дигар намояндагони воломақом гусел намуданд. ёдовар мешавем ки зимни сафар ба ҷумҳурии Ӯзбекистон роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чорабиниҳои сатҳи олӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҳошияи ин ҳамоишҳо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон, президенти комиссияи Иттиҳоди Аврупо, президенти шӯрои Иттиҳоди Аврупо ва президенти Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд мулоқот карда масоили рушду густариши муносибатҳои ҳамкориро баррасӣ намуданд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ намунаи олии ҷавонмардӣ, ифтихору масъулият ва иҷрои рисолати шаҳрвандӣ буда бо адои хизмати ҳарбӣ ҷавонон ҷисману рӯҳан обудтоб меёбанд. дар вилояти Суғд маросими гусели даъватшавандагон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аз шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дарки ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулияту муқаддас шуморидани хоки поки ватан ва шукӯҳу шаомати чорабинии тантанавӣ гусили ҷавонони синни даъватӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ки бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва комиссариати ҳарбии вилоят дар амфитеатри назди қасри Арбоб баргузор гардид, аз вуҷуди ҳар ҷавонмарди ғаюру далир, волидайну пайвандони онҳо ва намояндагони аҳли ҷомеа сарчашма гирифта ба ин ҳамоиши ватанпарварӣ арзгузорӣ ба марзу буми Тоҷикистони соҳибистиқлол шукӯҳу маънии тоза бахшид. дар чорабинӣ гусили тантанавии ҷавонони вилояти Суғд беш аз 10 000 нафар намояндагони аҳли ҷомеа, падару модарон, аҳли илму фарҳангу зиё, собиқадорон, занону ҷавонон ширкат варзиданд ки ин ҷавонони бонангу шуҷоъ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо амри дил, ҳисси баланди ватандӯстию сарбаландӣ қабул ва иҷро менамоянд. хизмати ватан модар, ҳифзи хоки поки ватан, дастовардҳои истиқлолият, нангу номусу шарафи фарзандӣ ва садоқату матонату шуҷоат аз он далолат медиҳад ки ҷавонони сарбаланди кишвар ба ин ватани маҳбуб муҳаббати хоса доранд ва ҳимояи марзу буми онро аз зумраи мақсадҳои асосии худ медонанд. иттилоъ дода шуд ки фароҳам гардидани шароити хуби хизмат дар қисмҳои низомӣ, бурдани корҳои тарғиботӣ, ватандӯстӣ ва тарбияи дурусти фарзандон боис ба он гардидааст ки нақшаи даъвати баҳорӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ пурра иҷро ва ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Ворух, Чоркӯи шаҳри Исфара, ҷамоати деҳоти Шинг, Халифа Ҳасан, Хурмӣ, Саразм ва Фароб дар шаҳри Панҷакин, ҷамоати шаҳраки Зарафшон ва Шамтучи ноҳияи Айнӣ, ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нави ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҷамоати Ғончи ноҳияи Диваштич ва ҷамоати шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон нақшаи даъвати баҳориро таъмин намуданд. ман Раҳматзода Хайём, сокини ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ, соли 2020 ба донишгоҳи миллӣ дохил шуда, соли 2024 хатм намуда ва баъди хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда барои ватани худ содиқона хизмат менамоядам. яке аз воситаҳои ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пурзур намудани тадбирҳои тарғиботӣ, дарсҳои омодагии дифои ҳарбӣ, чорабиниҳои шиносоии ҷавонон, падару модарон бо шароити қисмҳои низомӣ, хабаргирии сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ва боло рафтани сатҳи омодагии ҷавонон ба хизмат дар артиши миллӣ равона гардиданд. ҷавонони шуҷоъву далери ватан бо дарки мафҳумҳои соҳибистиқлолӣ, озодӣ, ватан модар, ватандӯстӣ ва ҳифзи ҳар зарра хоки поки муқаддаси ватан назди худ мақсад гузоштанд ки қарзи шаҳрвандии худро бо сарбаландӣ иҷро менамоянд. ман фахр мекунам ки мо чунин ватани азизу маҳбуб дорем. мо ҷавонон уҳдадор ҳастем ки ватанро ҳимоя кунем ва бо сари баланд баъд аз тамоми хизмат ба хона баргардем.
дар чорабинӣ меҳру муҳаббат, ифтихору сарбаландии модарон ба ҷавонмардон бо иҷрои суннати гусели фарзанд ба хизмати ватан модар ба ҷавонони Тоҷикистон ифодаю таҷассум ёфт. намоишномаи фарҳангии ҳарбӣ ва ватандӯстии пурмуҳтаво ифодагари ғояю маънии тарбияи фарзанд дар рӯҳии ватанпарастӣ, парваридани меҳри ватан дар тану ҷони фарзанд, ҷонисорӣ баҳри ҳифзи марзу буми муқаддас, ҳамеша бо ватан будан, парафшон намудани парчами миллӣ ҳамчун нишони арҷгузории олӣ ба ҳувияту истиқлолияти миллӣ, ифодаи рукну оинҳои хоси ҷавонмардӣ гардид. муҳаббати беандоза ва меҳри беандоза нисбати ватан буд ки айни ҳол ҳамсолони мо ҷавонони вилояти Суғ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷоми қарзи фарзандии хеш раҳспор гашта истоданд. ман аз номи кулли ҷавонон, кулли донишҷӯёни вилояти Суғ ба ин родмардони ватандӯст ки бо амри дил ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ватани азизамон рафта истоданд, комёбӣ ва муваффақиятҳоро орзумандам. албатта ин ҳамаи моро низ ҳавасманд мегардонад ва мо ният дорем албатта баъд аз хатми донишгоҳ ба хизмати модар ватан рафта қарзи фарзандии хешро низ адо намоем. гузашти низомии аскарону сарбозони қисмҳои низомӣ ва нав даъватшудагон ба чорабинии гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи хоса бахшид. ҷавонон бори дигар садоқат ба халқу ватан ва президенти мамлакат сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. дар маросими гусели тантанавии ҷавонон дар амфитеатри қасри Арбоб ифтихору сарбаландии аҳли ҷомеаи вилояти Суғ ифода ёфт ки чунин ҷавонони баору ватандӯст, ғайюру далер шоистаи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. ҷашни байналмилалии Наврӯз аз ҷумлаи қадимтарин оинҳои суннатӣ ва беназиртарин анъанаи миллии тоҷикон буда, дар худ тамоми шукӯҳу азамати фарҳангу тамаддуни кӯҳани моро таҷассум менамояд. бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар вазорату кумита ва ташкилоту муассисаҳои ҷумҳурӣ чорабиниҳои ҷашнӣ бошукӯҳ баргузор гардида истоданд. аз ҷараёни ин чорабиниҳо хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар ҷамъомади идона роҳбарият, кормандони хадамоти алоқа ва сохторҳои зертобаи он, инчунин операторони алоқаи мобилӣ иштирок намуданд. пеш аз оғози чорабинӣ дар саҳни бинои хадамоти алоқа намоиши дастархони Наврӯзи байналмилалӣ иборат аз 7 син ва 7 шин пешниҳод карда шуд. ҳамчунин дар гӯшаи дигари намоишгоҳ ҳунарҳои мардумӣ ҳам ташкил гардид. маврид ба таъкид аст ки қаблан барои беҳтарин дастархони наврӯзӣ дар байни кормандони хадамоти алоқа озмун эълон гардида буд ки он имрӯз ҷамъбаст гардид ва дастархони наврӯзии корхонаи воҳиди давлатии почтаи тоҷик сазовори ҷойи аввал дониста шуд. дар оғози чорабинӣ таъкид гардид ки ҷашни наврӯз муаррифгари таърих, фарҳанг ва оинҳои деринаи миллатамон буда, дар мақоми байналмилалӣ гирифтану муаррифии он дар сатҳи ҷаҳон саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бузург мебошад. ҳамчунин иштирокдорони чорабинӣ таъкид намуданд ки Наврӯзи байналмилалӣ фарогири суннат ва анъанаҳои неки инсонӣ буда, онро мардуми Тоҷикистон бо риояи суннату анъанаҳояш бо самимияти беандоза истиқбол мегиранд. дар идомаи чорабинӣ чанд нафар кормандони собиқадор ва фаъоли соҳаи алоқа бо ифтихорнома ва сипосномаҳои хадамот қадрдонӣ шуданд. дар интиҳои чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ иборат аз суруду мусиқӣ пешниҳод гардида, ҳозирин дар зери оҳангҳои дилнишин рақсу шодӣ намуданд. таҷлили ҷашни Наврӯз дар сатҳи баланд бо риояи суннатҳои аҷдодӣ, густурдани хони наврӯзӣ ва ташкили дигар чорабиниҳои хоси наврӯзӣ дар кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. зикр гардид ки ҷашни Наврӯз аз қадимтарин ва густурдатарин ҷашнҳои миллӣ буда умри хеле тӯлонӣ дорад, тавре ки аз номи он бармеояд Наврӯз рӯзи нав маънӣ дошта дар аввали соли нави хуршедӣ ба истиқболи соли нав барпо мешавад. чорабинии тантана
тантанавӣ бо ворид шудани маликаи наврӯз баҳори аҷам оғоз гардида сипас бо иҷрои таронаву сурудҳои марбут ба баҳору наврӯз ва қироати шеър аз ҷониби ҷавонону наврасон идома ёфт. дастархони наврӯзӣ ки бо анвои гуногун хоса шириниву кулчақандҳои болаззат маҳсулоти кишоварзӣ ва чун анана ташкили ҳафсину ҳафшин густурда шуда буд. аз меҳнати пайвастаи сокинони ноҳия дар замин ва фаровонии маҳсулот дар мамлакат башорат медиҳад. инчунин дар ин чорабинӣ намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил гардида дар он дастовардҳои ҳунармандон ба маъраз гузошта шуд. арҷу эҳтиром гузоштан ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, дӯст доштани ватан, эҳтироми ҳамдигарӣ ва муҳаббати самимӣ миёни инсонҳо дар барномаи мукаммали ҳунарӣ ки аз ҷониби фарҳангчиёни шаҳр ташкил гардида буд таҷассум ёфт. саҳнаҳои ҷолиб, суруду таронаҳои дилнишин ва рақсу бозии ҷавонону наврасони ноҳия базмгоҳро пуршукӯҳ намуд ва боиси болидарӯҳии кулли иштирокдорон гардид. ҳикмати наврӯз ончунон қавӣ аст ки аз доираи мардумони орӯӣ фаротар рафта ба яке аз ҷашнҳои фаромиллӣ дар олам табдил ёфтааст. наврӯз ақида нест, балки як воқеияти табиат аст. наврӯз пайвандгари наслҳо, мунодии сулҳу осоиш ва дӯстиву рафоқат миёни халқҳои ҷаҳон мебошад. ҳамин аст ки дар ҷашнгирии наврӯзи байналмилалӣ мардум бештар аз анъанаҳои миллӣ истифода мебаранд. ба хотири арҷгузорӣ ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар маҳаллаи ховарони ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бо иқдоми муассисаи давлатӣ раёсати кор бо маҳаллаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия чорабинӣ баргузор гардид. яке аз анъанаҳои неки наврӯз баромадан ба саҳро ва хушиву хурсандӣ намудан мебошад. дар ин чорабинӣ сокинон ба кӯҳсор баромада ҳар гуна бозиҳои хоси наврӯзӣ ба монанди аспсаворӣ, гӯштингирӣ ва ғайраҳоро иҷро намуданд ки аз ин хурсандӣ онҳоро ҳадду канор набуд. ҳамчунин аҳолии маҳал ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои миллӣ ва дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд. ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе тасмим гирифтааст ки наврӯз 2025 дар тамоми маҳаллаҳои ноҳияи шоҳмансур ҷашн гирифта шавад. мо имрӯз дар маҳаллаи ховарон бевосита бо ҳамроҳии сокинони маҳалла наврӯзро ҷашн гирифта истодаем ва дар ин ҷо тамоми маҳалла бо як шодиву нишод наврӯзро истиқбол намуда истодаанд. ва аз он ҷумла дар ин ҷо омода намудани хӯрокҳои миллӣ, оростани дастархони ҳафсину ҳафшин, бозии кӯдакон, рақсу сурудхонии онҳо, шеърхонии онҳо ва аспдавонӣ ва он чӣ ки дар наврӯз бевосита гузаронида мешавад, сокинони маҳалла бо як илҳоми тоза наврӯзро қайд намуда истодаанд. баён гардид ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазирифта шудани Наврӯз шаҳодат аз он медиҳад, ки ҳанӯз дар замони қадим ниёгони мо бо нияти нек ва ҳадафи олӣ ҷашнеро падид оварданд, ки паёмоварандаи файзу эҳсон, ваҳдату муҳаббат, покию садоқат мебошад. оинҳои наврӯзӣ сарчашмаи бузурги ахлоқиву тарбиявӣ мебошанд ва аҳли башарро ба таҳаммулгароӣ, бунёдкориву ба офаридани зебоӣ ва зебоипарастӣ ҳидоят менамоянд. аз ин лиҳоз тоҷикон ин эди моҳиятан азизу муқаддаси ниёгонро бо хурсандиву арҷгузории беандоза таҷлил намуда беҳтарин орзуву ормонҳояшонро бо Наврӯзи хуҷастапай пайванд медонанд. дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе дар якҷоягӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонӣ бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ ҳамоиши фарҳангию маърифатӣ баргузор гардид. ҳамоиши идона бо тамошои дастархони наврӯзӣ ки бо ҳафсину ҳафшин ва дигар таомҳои миллӣ ороста шуда буд оғоз гардид. иштирокдорони ҳамоиши идона намоиши либосҳои миллиро тамошо карданд. зимни баргузории ҳамоиш иброз гардид ки наврӯз ва анъанаҳои суннатҳои неки он бо шарофати сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи ҷаҳонӣ касб намудааст, ки боиси ифтихори ҳар сокини мамлакат мебошад. ҷавҳари таъриху фарҳангии Наврӯз саодату пирӯзии аҳли башар буда инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмию ҳамзистии осоишта, накӯкорию созандагӣ, дӯст доштану эҳтиром кардани табиат ва неъматҳои он ҳидоят менамояд. ин ҷашни бузурги бостонӣ бо обу хок, марзу бом ва рӯҳи зиндагисозу тамаддунофари халқи тоҷик пайвандгари ногустастанӣ дорад. ҳамин аст ки расму оинҳои он дорои рамзҳое мебошанд, ки аз қадим то имрӯз бо рӯзгори мардуми созандаву ободгар ва фарҳангию таҳаммулгароии мо созгор мебошанд.
аз ин рӯ бо итминони комил метавон гуфт ки тоҷикистон ватани наврӯз аст. дар идома ба як қатор омӯзгории муассиса барои саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли навраз ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардида. Сипас барномаи рангини театрӣ намоиш дода шуд. аз ҷониби хонандагони соҳибистеъдоди муассиса барномаи рангини фарҳангию фароғатӣ ки фарогири шеъру таронаҳои наврӯзӣ ва рақсу суруд буд пешниҳод гардид. бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаҳомати хоса таҷлил намудани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии махсуси майюбони кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид. ҷашнгоҳ бо тамоми унсурҳои ҷашни наврӯз аз қабилаи дастурхони наврӯзӣ, гӯшаҳои таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, намоиши бозиҳои варзишӣ, базми шеъру суруд ва дастовардҳои илмӣ оро ёфта буд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки воқеан бо ташаббусу талошҳои сатҳи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни наврӯз аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҷашни байналмилалӣ эълон гардид. Ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ яке аз фазилатҳои дигари наврӯз ҳамчун ҷашни пайванди инсон бо табиат аз вусъати амалҳои созандаву ободгарона, сабзонидану парвариши ниҳолҳо ва бунёди боғҳо иборат аст. имрӯз ки табиат зинда гардидаву айёми кишту кор низ фаро расидааст ва кишоварзони мамлакат бо заҳмати содиқона барои зиёд намудани майдони зироати кишоварзӣ, боғҳо ва истеҳсоли молу маҳсулот ба хотири ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат саъю талош менамоянд. сипас барномаи рангини театрӣ кунонидашуда манзури иштирокчиён карда шуд ки тараннумгари арзишҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз буд. инчунин аз ҷониби хонандагони соҳибистеъдоди муассиса барномаи ҷолиби фарҳангӣ фароғатӣ бо пешниҳоди шеъру таронаҳои наврӯзӣ ва рақсу сурудҳои марғуб пешкаш гардид. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамону тантанаҳои шукӯҳманди ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ки таърихи беш аз 6000 сола дорад танинандоз аст. дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе наврӯзи байналмилалӣ таҷлил гардид. саҳни муассисаро шиору овезаҳои тарғибкунандаи баҳору наврӯз зиннат бахшида буд, зеро дар ин рӯз кӯдакон бо умеду орзуҳои нек либосҳои миллӣ ба бар карда дар тантанаҳои ҷашни наврӯз иштирок намуда хушию фараҳмандӣ карданд. дар чеҳраи ҳар иштирокчӣ хурсандӣ ҳувайдо буд. далели ин гуфтаҳоро бо шавқу ҳаваси беандоза ба рақсу бозӣ ва шеърхонӣ машғул шудани наврасон бозгӯ менамуд. наврасон дар васфи наврӯз шеърҳо қироат карда таманниёти кӯдаконаи хешро ба муносибати ин ҷашни аҷдодӣ ба ҳамдигар расонидаанд. мавриди зикр аст ки дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе кӯдакон дар 28 гурӯҳи таълимӣ фаро гирифта шуданд ки ба онҳо мураббияҳои ботаҷриба таълим дода барномаҳои томактабиро меомӯзонанд. аз сарчашмаҳои мӯътамади таърихӣ бармеояд ки наврӯз яке аз ҷашни қадимии мардуми ориёитабор буда аз қадимулайём дар радифи дигар ҷашнҳои тоҷикон аз ҷумла меҳргон, сада ва тиргон бо шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. ин ҷашни бостонӣ дар замони соҳибистиқлолӣ бо талош ва сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо эҳё гардид, балки мақоми байналмилалиро касб кард. ин тадбири муҳими фарҳангӣ мояи ифтихор ва сарфарозии ҳар фарди ҷомеа мебошад. дар қалби наврасон ҷой намудани расму оинҳои хос ва анъанаҳои накӯи наврӯзӣ имконият медиҳад ки онҳо дар оянда дар рӯҳияи худшиносӣ тарбия ёфта ба арзишҳои миллию фарҳангӣ арз гузоранд. байни наврасон мусобиқаҳои мухталиф аз ҷумла қироати шеър, иҷрои рақс ва бандкашӣ ташкил карда шуд ки ин тадбирҳо низ яке аз рукни маъмулии ҷашни бостонии Наврӯз ба шумор мераванд. хушбахтона алакай наврасон то андозае доир ба моҳияти Наврӯз ва чӣ гуна ҷашн гирифтани ин оини аҷдодӣ тасаввуроти нек доранд ва онҳо аз ҳоло посдорандаи анъанаҳои ин ҷашни байналмилалӣ мебошанд. барномаи фарҳангӣ фароғатии омода намудаи роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 98 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе барои наврасон ҷолибу диданӣ буд, зеро онҳо канори ҳам фараҳмандӣ намуда бо қалби пур аз умеду орзуҳои неки кӯдакона хушҳолӣ карданд.
дар муассисаи давлатии таълимии донишкадаи такмили ихтисоси кормандони низомии ҳифзи иҷтимоӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз чорабинии идона баргузор гардид бо назардошти он ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба ҳаёти кӯдакони дорои имконияти маҳдуд бетараф нест ва барои хонишу истироҳати онҳо шароити мусоидро фароҳам овардааст. ин қишри ҷомеа дар Тоҷикистон аз ҳамаи ҳуқуқҳо бархурдор буда дар муассисаҳои таълимӣ ва чунин муассисаҳои иҷтимоӣ ба ғамхорӣ фаро гирифта мешаванд. ҳамасола ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва дастгирию ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакону наврасони дорои имконияти маҳдуд пайваста ғамхорӣ зоҳир менамояд. Наврӯз фархундатарин ҷашн, арзандатарин ва гаронбаҳотарин мероси маънавии ниёгони мост ки дар роҳи муаррифии фарҳангу таърихи миллати кӯҳанбунёди тоҷик нақши муассир дорад. Наврӯз бо оини русуми наҷибаш дар эҷоди ваҳдати маънавӣ ва фарҳангӣ тамоми халқҳо мусоидат карда, ҷавҳару сиришту афкору андешаи башардӯстонаи мардуми тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ инъикос мекунад. Наврӯз шиносномаи фарҳангу маънавиёти ниёгони мост, барномаи рангини фарҳангӣ ки суннату анъанаҳои неки ин ҷашни аҷдодиро дар худ таҷассум менамуд, боиси рӯҳбаландии иштирокчиёни ин базм гардид. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти унвони мақоми занон судяҳо дар таъмини адолати судӣ ва баробарии гендерӣ дар низоми судӣ ҳамоиши илмии назариявӣ баргузор шуд. тадбири мазкур бахшида ба рӯзи байналмилалии занон судяҳо баргузор гардид. ба ифтихори рӯзи байналмилалии занон судяҳо дар шаҳри душанбе ҳамоиш таҳти унвони мақоми занон судяҳо дар таъмини адолати судӣ ва баробарии гендерӣ дар низоми судӣ доир шуд. дар чорабинии занон судяҳо аз саросари мамлакат барои муҳокимаи масоили баланд бардоштани иқтидори занон судяҳо, роҳҳои афзоиши теъдоди судяҳо аз ҳисоби занон ва таъмини дастрасии занон ба адолати судӣ ба ҳам омаданд. дар ҳамоиш масъулони суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оила, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуда андешаҳои худро доир ба аҳамияти таъмини баробарии гендерӣ ва мақоми занон судяҳо дар таъмини адолати судӣ баён доштанд. конфронс бо ташаббуси суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи нақшаи амалӣ солҳои 2023-2025 ба стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои давраи то соли 2038 ва муҳокимаи масоили баланд бардоштани нақши занон судяҳо дар таъмини дастрасии инсон ва шаҳрванд ба ҳифзи судӣ, бартараф сохтани қолабҳои гендерӣ, ҳамчунин рафъи монеаҳои фарҳангию иҷтимоӣ ки занон судяҳо бо он рӯбарӯ мешаванд ва тадбирҳо дар самти барои онҳо фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ баргузор гардид. бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии имконоти ин бахш дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон форуми байналмилалии илмӣ амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои таъмини рушди устувори сайёҳиву соҳибкорӣ ва иқтисоди сабз доир гардид. гузориш дар ин хусус. ҳадаф аз баргузории форум табодули натиҷаҳо ва коргарди андешаҳои илмӣ оид ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва таҳияи механизми таъмини рушди устувори сайёҳиву соҳибкорӣ ва иқтисоди сабз ва арзёбии онҳо дар таъмини рушди устувори нишондиҳандаҳои иқтисоди миллӣ иборат мебошад. дар он намояндагон аз вазорату кумитаҳои дахлдори давлатӣ ва коршиносони хориҷӣ иштирок намуданд. дар кори форум масъалаҳои сармоягузории лоиҳаҳои сайёҳӣ, иқтисоди сабз, баландбардоштани сатҳи сайёҳӣ, тиҷоратигардонӣ, тадқиқоти илмӣ ба ҳаёти воқеӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ, мувофиқ намудани натиҷаҳои корҳои илмиву тадқиқотӣ, ташкили соҳибкориҳои муосир, истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва рақамигардонии истеҳсолоту муомилот ва пешбурди сиёсати сабзгардонии иқтисодиёт мавриди баррасӣ қарор дода шуд. иброз гардид ки бо мақсади ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат, ташкили ҷойҳои корӣ барои сокинон
махсусан дар соҳаи сайёҳӣ тақвияти иқтидори истеҳсолию содиротии мамлакат ва дар ин замина ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар соли равон 6 созишномаи сармоягузорӣ ба имзо расонида шуд ки бо татбиқи онҳо ташкили беш аз 9000 ҷойҳои корӣ пешбинӣ гардидааст. Дар идома иброз гардид ки сайёҳӣ яке аз муҳимтарин соҳаҳо дар ҷаҳон буда ҳамасола афзоиши назаррасро нишон медиҳад. бисёр кишварҳо сайёҳиро воситаи асосии рушди минтақавӣ мешуморад, зеро он намудҳои нави фаъолияти иқтисодиро ҳавасманд мекунад. ҳамзамон ба таври онлайнӣ маърузаҳои олимон аз Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон пешниҳод шуд. дар ин форум масоили мубрами соҳаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва иқтисоди сабз баррасӣ гардид. марҳилаи нави рушд бо низоми муосири созандагӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, мукаммалсозии инфраструктури зарурии маҳал ва боло бардоштани сатҳи хизматрасонии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ. Дар маркази вилоят шаҳри Хоруғ тадбирҳои ободонӣ вусъат дорад. Таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат бо ташаббуси созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чандин иморатҳои зебову замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд. ин аст ки дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ дар баробари бунёди хонаҳои нӯошона, 13 ошона, 14 ошона, ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар биноҳои 12 ошона воқеъ дар маркази шаҳри Хоруғ бо суръати баланд рафта истодааст. марҳилаи нави рушди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар саҳифаҳои таърихи диёр нақши созгор мегузорад. дар ошонаи якуми бино маркази савдо ва бинои ҷамъияти савмии кушодаи Орионбонк, дар ошонаҳои 2, 3, 4 меҳмонхона ва ошонаҳои боло хонаҳои истиқоматӣ бунёд мегарданд. ба гуфтаи сармуҳандиси сохмон барои пешбурди корҳои сохмонӣ масъулияи лозимӣ дастрас буда беш аз 40 нафар сохмончон аз ҷамъияти саҳомии кушодаи СТС иншоот дар ошонаи 4 бино ба корҳои арматурбандӣ саргарми кор буда корҳои сохмониро дар сатҳи лозимӣ баро гузошта истоданд. фармоишгари сохмон ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк ба ҳуда дорад. айни ҳол мо дар сохтмони бинои истиқоматии 12 ошона қарор дорем. корҳо бо сифати баланд рафта истааст. пеш аз 47 нафар усто ба кор машғуланд. устоҳо таҳҷӯи ҳамин минтақа ҳастанд. дар ошонаи 4 корҳои арматурбофӣ, апалкабандӣ ва демонтаж рафта истодааст. масоати умумии сохмони бино 1440 метр квадратиро дар бар мегирад. аз рӯи нақшаи пешбинишуда сохмони бино аз 2 блоки 12 ошона иборат буда 20 адад меҳмонхонаи замонавиро дар сатҳи зарурӣ мутобиқ ба талаботи замон бунёд менамояд. мутобиқ иттилои мутасаддиёни сохмон барои пешбурди корҳои сохмонӣ тамоми шароитҳои лозимӣ муҳайё буда масъулияи сохмон аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе оварда мешавад. сохмончиён бо хӯроки гарм таъмин буда азм доранд ки корҳои бунёдиро мутобиқи нақшаи пешбинишуда ба анҷом расонда ин иморати зеборо бо тамоми шароитҳо дар пешорӯи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, ахбор. вусъати корҳои созандагӣ дар ноҳияи Ёвон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ. роҳҳои деҳаи меҳрободи ноҳияи Ёвон дар доираи тадбирҳои ободонӣ, таъмиру навсозӣ шуда ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида мешаванд. корҳои созандагӣ бо саҳми соҳибкорон оғоз гардида дар назар аст ки дар муҳлати муқаррар гардида бо сифати хуб ба анҷом расонида шаванд. гузориши Юсуф Ғанизода. дар доираи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон низ тадбирҳои созандагиву ободонӣ вусъат доранд. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва саҳми соҳибкорони ватанӣ дар навбати аввал инфраструктури маҳал мукаммал гардонида шуда сатҳи зиндагии сокинон беҳтар карда мешавад. дар доираи нақшачорабиниҳои созандагӣ бо саҳми сокинони деҳаи меҳрободи ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳия роҳҳои ҳудуди деҳаи мазкур ки солиёни зиёд вайрону валангор гардида буд таъмир карда мешавад. имрӯзҳо корҳои тахту ҳамворкунии роҳ оғоз гардида нақша аст ки корҳои сохтмонӣ дар муҳлати муқаррар гардида бо сифати хуб анҷом дода шаванд. раҳе ки чандин сола буд таъмирталаб буд онро пуррагӣ таъмин кардем. раҳмат
با جناب اولی که برای ما شرایط ها مهیا کرده است. ما آینده نقشه داریم که با در همین ناحیه در کارهای خیر اشتراک نماییم. ҳамчунин бо саҳми сокинон дар шафати майдончаи варзишии деҳат толори муосири варзишӣ бунёд гардида истодааст ки дар он барои ҷавонону наврасон шароити муосири машқу тамрин фароҳам оварда мешавад. масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон зимни боздид аз раванди сохтмони ин иншооти варзишӣ иброз доштанд ки ба сифати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи хос дода шавад ва толор бо шароиту имконоти хуби варзишӣ дар муҳлати пешбинӣ гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор гирад. зебову назаррабо гардонидани кӯчаву маҳал ва ҳиссаи муносиб гузоштан дар корҳои ободонӣ аз ҷумлаи хислатҳои неку ҳамидаи инсонӣ ба ҳисоб меравад. соҳибкорон ва шахсони эҳсонкори ноҳия сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ саҳми хешро мегузоранд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи баландии ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан маркази саломатӣ ифтитоҳ гардид. гузориш дар ин хусус. дар доираи ободониҳо бахшида ва сазовор истиқбол намудани ҷашни бошукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ дар шаҳри Истаравшани Бостонӣ 990 банди нақшачорабиниҳои ҷашнӣ тартиб дода шудааст. хурсандиовар аст ки то имрӯз зиёда аз 600 иншоот бунёд таъмири куллӣ ва аз навсозии комил гардонида мавриди истифода қарор гирифтааст. боиси фараҳмандист ки имрӯз бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар маҳаллаи баландии ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан хонаи саломатии замонавӣ пас аз таъмири куллӣ мавриди истифода қарор дода шуд. муассисаи тозабунёди соҳаи тандурустӣ бо маблағгузории соҳибкорону сокинони маҳалла ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан бунёд гардида ҷиҳати ташхису муоина ва машварати беморон бо таҷҳизоти лозима муҳайё гардонида шудааст. хонаи саломатӣ аз ҳуҷраҳои қабул, амрози занона, гиёҳдармонӣ, сӯзандору ва эмгузаронии кӯдакон иборат буда табибону ҳамшираҳои баландихтисос бо истифода аз шароитҳои фароҳам оварда ба беш аз 1800 нафар аҳолии маҳаллаи баландӣ хизмати шоиста мерасонанд. феълан дар ин ҷо 350 нафар занони қобили таваллуд ба қайд гирифта шудааст ки метавонанд аз хизматрасонии хонаи навбунёди солимгардонӣ баҳравар гарданд. иқдомҳои саривақтӣ аз ҷониби сокинони ободгару бунёдкори ҷамоати деҳоти Гули Сурх маротибаи аввал набуда саҳми онҳо дар чандин сохтмонҳои ҳудуди шаҳру деҳот назаррас арзёбӣ мегарданд. имрӯз хурсандӣ сокинони маҳаллаи баландии ҷамоати деҳоти Гули Сурх ҳадду канор надорад. дар ин маҳалла хонаи саломатӣ иборат аз 4 ҳуҷраи корӣ мавриди истифода қарор дода шуда истодааст. баъди мавриди истифода қарор гирифтани хонаи саломатӣ беш аз 5 нафар мутахассисони соҳаи тиб соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида муроҷиати аҳолиро бароварда месозанд. сокинони маҳаллаи баландӣ иброз медоранд ки мақсад аз бунёд ва ба истифода додани иншооти соҳаи тандурустӣ қабл аз ҳама хизматрасонии бо сифати тиббию санитарӣ ба аҳолӣ ва сарсабзу зебо гардонидани як гӯшаи диёри хеш мебошад. фирдавс умаров, мазбут бобозода, орзу маъруфов, шаҳри Истаравшан, ахбор. дар вилояти Хатлон бо мақсади пешгирӣ аз паҳншавии малах дар мавзеъҳои муайян гардида ситоди доиму амалкунанда баргузор гардид. дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ки хуруҷи малахи марокашӣ ба қайд гирифта шудааст, мутахассисон барои нобуд кардани ин ҳашароти зараррасон чораҳои судмандро амалӣ менамоянд. маълумоти бештар дар гузориши Маҳмадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. дар яке аз мавзеъҳои кӯҳдомани ҳудуди ҷамоати деҳоти Машъали ноҳияи Вахш бо иштироки роҳбарияти вилояти Хатлон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои вилоят, мутахассисони филиали муассисаи давлатии экспедитсия мубориза бар зидди малах дар вилояти Хатлон ва кишоварзону чорводорон ситоди вилоятӣ оид ба чораҳои муҳофизатӣ растаниҳо, боғу тогзорҳо ва ташкили усулҳои мубориза бар зидди малах доир гардид. зикр карда шуд ки ҳадаф аз роҳандозӣ намудани ситоди мазкур ин андешидани тадбирҳои судманд дар самти пешгирӣ аз хуруҷи малах
ارزیابی کرده می شود. تاکید گردید که با مقصد آمادگی به موسم مبارزه بر ضد ملخ ضرور می آید که سر وقت گذراندن چرابینی ها و در این زمینه محافظت میدان های کشتی زراعت های کشاورزی، چراگاه ها و جنگلزارها از ملخ مراکشی، اینچنین حل و فصل نمودن مشکلات و کمبودی ها در مبارزه بر ضد ملخ در شهر و ناحیه ها و جماعت های دهات آسیب پذیر از ملخ ستاد شهری و ناحیوی تشکیل کرده شود. عین حال در زمین های چراگاه و موضع های کوهدامن ناحیه های پنج، وخش، خراسان، جامی و شهر لیوکان پیدایش ملخ به قید گرفته شده است. با اندیشه متخصصان ساحه برای پیشگیری از پیدایش ملخ، کارکرد را با محلول های کیمیایی درست به راه مانده از خروج آن پیشگیری کردن به مورد است. مورد به تاکید است که کارمندان مؤسسه دولتی اکسپدیسیا مبارزه بر ضد ملخ عین حال آن موضع‌هایی که پیدایش ملخ به قید گرفته شده است با استفاده از زهرخیمیکات‌ها کارکرد را به راه ماندند. دوام چند روز می شود که باد و هوا نسبتاً گرم پیشگویی کرده می شود. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت نیز وظیفه‌دار شده‌اند کار را در سمت پیشگیری از پیدایش و خروج ملخ پرزور نمایند. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در یکجایی با متخصصان ساحه در حدود جماعت دهات مشعل ناحیه وخش از یک چند موضع با محلول‌های کیمیایی کارکرد شده آشنایی پیدا کردند. در همین اثنا با مسئولین شهر و ناحیه تاکید کرده شد که در هر یک شهر و ناحیه ستاد مبارزه بر ضد ملخ تشکیل و کارهای برای پیشگیری از خروج این حشرات ضرررسان به راه مانده شود. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ولایت ختلان، اخبار. соли 2024 аз чорвои майда дар тоҷикистон 2 миллиону 450 ҳазор сал насл гирифта шуда буд. Насргирӣ муҳимтарин тадбир барои фароҳамрасонии имконият ҷиҳати такрористеҳсолкунӣ маҳсуб меёбад. Айни замон дар саросари мамлакат маъракаи наслгирӣ ҷараён дорад. Наврӯз Азизулло ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд. раъду барқ, тандур ва боронужола ҳамсафари доимии чӯпонҳо дар табиат аст. аз ҷониби дигар чӯпонҳо аз ҷолибтарину зеботарин лаҳзаҳои табиати тоҷикистон баҳра мебаранд, хоса ҳангоми рондани чорво аз як мавзеъ ба мавзеъи дигар. ҳоло чорво дар чарогоҳҳои зимистона нигоҳ дошта мешавад ва маъракаи наслгирӣ ҷараён дорад. ба хотири хуб ва беталаф гирифтани насл ин раванд барои чорводорон давраи пурмасъулият маҳсуб меёбад, зеро воситаи асосии такрор истеҳсолкунӣ аз натиҷабахш гузарондани ин давра вобастагӣ дорад. агар соли 2014 аз чорвои майда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 2 миллион сар барраву бузғола гирифта шуда бошад, дар соли 2024 2 миллиону 450 ҳазор насл гирифта шудааст. яъне дар соли гузашта нисбат ба соли 2014 450 ҳазор сар барраву бузғола зиёд гирифта шудааст. дар соли 2025 бояд тибқи дурнамо танҳо аз хоҷагиҳои ҷамъиятӣ 450 ҳазор барраву буғзола гирифта шавад. ҳоло ҳадафи чорводарон барои хуб гузарондани ин давра ва афзоиши имкониятҳо барои истеҳсоли гӯшт равона карда шудааст. аз 450 ҳазор сарнасле ки тибқи дурнамо гирифта шавад, имрӯз қариб 270 ҳазор сар насл аллакай гирифта шудааст. ба ҳолати 28 марти соли 2025 хӯроки чорворо 2 маротиба зиёд захира намуданд ки ин асос шуд барои гирифтани насли имсола ки аз чорвои фарбеҳ насли солим ба дунё мевад. ба ҳолати 2 апрел аз дурнамо аллакай 72% насл гирифта шудааст. агар дар вилояти хатлон наслгирӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ бошад, дар бадахшону суғд нав оғоз гардид. мутахассисон ва чӯпонон талош доранд бо риояи талаботи бойторӣ дар солимии насл ва баланд шудани маҳсулнокии чорво заминагузорӣ намоянд. дар хоҷагии зотпарварии шаҳринав бо риояи талабот ҳадаф барои саҳмгузорӣ дар зиёд кардани саршумори чорвои хурсоти ҳисорӣ дар кишвар равона карда шудааст. барои чорводорон ин сол беҳтарин сол омад ки мана ба шоҳидии шумо мана гӯсфандо хурду хӯрокашон мерасад, ягон мушкилӣ надоранд, алаф
علف هست همه جو سبز و خورم است از 100 سرمش 92 سر بره گرفته شد سال باورار آمد به مشکلی چارو رو از زمستون برآوردیم آخرای ماه اپریل سفر بر میکنیم به چراگاهی تابستانه استفاده امکانیت‌های ایلاوگی طبیعی برای زیادشوی سرشمار چاروا در کشور مساعدت کرده است. افزایش استحصال گوشت و شیر به همین مربوط دانسته می شود. اکنون چاروداران در برابر زیادکنی سرشمار برای بلند برداشتن محصولناکی تلاش دارند. طبق تجربه علمی و عملی برای موفق شدن به این شبچران بهترین امکانیت محسوب می‌یابد. حالا در چراگاه‌های زمستانه ولایت ختلان با توجه به این شبچران به راه مانده شده است. مهمترین تدبیری که به خوشزادکنی و بلند شدن محصولناکی چاروا مساعدت می‌کند این شبچران محسوب می‌یابد. با نظرداشت همین در چراگاه‌های زمستانه ولایت ختلان این شب روز چاروا تا ساعت 20-21 در چراگاه‌ها نگاه داشته می شود. روزی نو باشد خوراندن چاروا از ساعت 4-5 صبح آغاز می گردد. از چاروا در صورت ثمره بلند به دست آوردن امکان پذیر می گردد که نگاه‌بینی نسل نو موافق به طلبات به راه مانده شود. یکی از اصول‌های سالم و به طرف نگاه داشتن یا پرورش نمودن نسل این در چارواداران ما از قدیم معلوم است این شبچرا می باشد. یعنی در شبای مهتابی آچه بچه هم برا و هم میش زایان را به چراگاه می برارند که در وقتی حرکت در گردشی وقتی چرا کردن گردش خون در بدن زیاد شدن این به تولید شیر در پیستانی چاروای زایان و از دیگر طرف سیر حرکت بودن نسل به عمل می بیاید که به کسل شوی این امینی به وجود می بیارد. راندن چاروا به چراگاه‌های تابستانه از آخرهای ماه اپریل آغاز می گردد. در مجموع چاروا در تاجیکستان دو بهار دوره اول در ناحیه‌های بادگی ولایت ختلان و مرحله دوم در بلندکوه‌ها خورانیده می شود که این به بهشوی خصوصیت‌های ذات مساعدت می کند. توسط استفاده پررأی امکانیت‌ها امروز هدف به رشد ذات‌پروری و بلند برداشتن محصولناکی چاروا روانه کرده شده است. نوروزی عزیزالله مهروز جمعه بهادری حسن اخبار. ساکنان ناحیه واسه با درک بلندی مسئولیت شناسی و سهمگذاری در فراوانی بازار استعمالی امروزها چاره‌های مشخص را عملی نموده هر یک وجب زمین را ثمرناک استفاده می‌نمایند. همین بود که سال تا سال نشاندادها در سمت استحصال محصولات خوشصفت رو به افزایش داشته. دهقانان در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور سهم مناسب می‌گذارند. عالم ناصرزاده از ناحیه واسه گزارش می‌دهد. در نتیجه مهنت درست و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی کشت و پرورش و استفاده مقصدناک قطعه‌های زمین نزد حولگی ساکنان ناحیه واسه در تامین نشو و نمای خوبی همه نمود محصولات کشتگردیده زمینه گذاشته همساله از روند چنین فعالیت مهنتی با گرفتن بیشتر از 2 حاصل و افزایش یافتن حجم استحصال محصولات استعمالی مساعدت می‌نمایند. حالا در موسم کشت و کار بهاری ساکنان محلی از وضع باد و هوای مساعد با ثمر استفاده نموده در دایره امکانیت‌های فراوان موجوده در قطعه‌های زمین نزد حولگی محصولات گوناگون را کشت نموده ایستاده‌اند. عین حال نشونمای خوبی محصولات کشتگردیده از دانش و تجربه و مهنت‌دوستی ساکنان درک می‌دهد. ما در اوچسکای نزد حولگی یک مقدار معین کارتوشکا کردم. تمام نمودهای اوگونی را هم به خدمت هم به آدم‌ها را کردم. خیلی پیشکش میکنم ما اوگونی ما به بزرگ نمیبرم. همین آدمایی که پر نبردن استفاده بردن با انواع خچون میان میبرن. کدام آدمی که زمین داره و زمین با او وابسته با ای زمین 2-3 نمودی زراعت بگیرد. در کدام اساس مثال یکم کارتوشکا میکنه. کارتوشکا را چین جمع گیر کرد دیگه میتونه که جگوری کنه. سه میتونه که کبوتی ها را بکنه یا که بعدی او ترب کنه. کبوتی 3 حاصل اگر کسی که سیدکان کار کنه آزاد گرفته می شود. ما بعدی کارتوشکا ترب میکنم یک قسمش با کبوتی میکنم کرم میکنم ای هر کدومش 5 سوتیخای 10 سوتیخای 3 سوتیخای و همون مقدار معینی که ما همون چیزا بتونم استفاده برده.
аъзоёни ҳар як оила бо интихоби тухмиҳои хушсифат ва меҳнати аҳлона хедаҳои замини назди ҳавлигиро мақсаднок истифода бурда навъҳои гуногуни сабзавоту полезиро кишт менамоянд ва ба ин васила аз самари дастранҷашон ниёзи рӯзгори хешро қонеъ месозанду дар таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои маҳаллӣ саҳмгузорӣ мекунанд. деҳқонон омили муҳими фаровонҳосилиро дар риояи ҳатмӣ ва саривақтии қоидаҳои кишту парвариши маҳсулот арзёбӣ мекунанд. якм замина хушрӯ шудгор кардан дар кор, дуюм ҳамвор кардан дар кор ки аму ов хушрӯ брава, сеюм аз қувваи қобили меҳнат нағз истифода бурдан дар кор, чорум бар зидди ҳашаротҳои зараррасон мубориза бурдан дар кор. ман ҳар сол аму заминма ба арзиши худаш фосфор, пору хаму чизора мезанаму хай хушсифат тайёр мекунам, маҳсулот мекунам. чизера ки бикорам тухмира худам интихоб мекунам, мешнонам, тухмира мегирам, тайёр мекунам, бо мепошам. замин одама мехӯронад, мепӯшонад, ба тамоми чиз мерасонад. طبق معلومات در ناحیه واسع مساحت عمومی قطعه‌های زمین نزدی‌حولیگی 3714 گکتار و زمین‌های پرزیدنتی 1014 گکتار را تشکیل می‌دهد. کشاورزان ناحیه و ساکنان محلی در برابر زمین‌های نزدی‌حولیگی و یاری رسان زمین‌های وسیعی در صحرا بوده، مخصوصاً میان قطارهای باغ‌های میوه‌دهنده را نیز با ثمر استفاده می‌برند. با این شکل به راه ماندن فعالیت مهنتی در یک وقت از قطعه زمین کارم امکان برداشت دو حاصل فراهم گردیده، تدبیر مذکور بهترین عامل افزایش استحصالات و بهبودشوی سطح نیکوحوالی ساکنان محسوب می‌یابد. ساکنان ناحیه واسع در نتیجه زحمت صافدلانه و تطبیق هدف‌های حکومت مملکت سال تا سال حاصلناکی محصولات کشاورزی را افزایش داده، به این وسیله در پیشگیری بالاروی نرخ محصولات سهمی ارزنده می‌گذارند. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه واسع، اخبار. در ولایت سوغنی زمین مقصدناک استفاده می‌گردد. ساکنان ناحیه جبور رسولов جهت هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی و برای 2 سال آینده ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی زمین‌های نزدیک حولیگی خود را ثمرانک و عاقلانه استفاده می‌نمایند. توجه نمایید. در ناحیه جبور رسولов ساکنان جماعت دهات دهمای در کشت و پرورش زراعت و استحصال محصولات کشاورزی خصوصاً کارتوشکا و سبزیجات بروقتی تجربه غنی دارند. طور مشاهده گردید ساکنان دهات در زمین‌های نزدی‌حولیگی با تشکیل گرمخانه‌های خرد و میانه کشت و پرورش سبزیجات از جمله پمیدور و بادرینگ را وسیع به راه مانده‌اند. در دهات مذکور در زمین‌های نزدی‌حولیگی اساساً 57 گرمخانه تأسیس داده شده است که در تمام فصل سال منبع اساسی درآمد ساکنان به حساب می‌رود. ساکن جماعت دهات دهمای آزاد بهادرов تجربه شایسته استفاده زمین نزدی‌حولیگی دارد. سردار خوجگی همراه فرزندان در زمین نزدی‌حولیگی پرورش سبزیجات و کبودی‌ها را در شرایط گرمخانه به راه مانده است. در این حوله مساحت 3 گرمخانه 1301 زمین را تشکیل نموده، صاحب ملک در دوام سال زیاده از 20 تن پمیدور و 6 تن بادرینگ جمع‌آوری می‌کند. با گفته اعضای خانواده در یک سال از حساب فروش محصولات کشاورزی در گرمخانه استحصال شده بیشتر از 60,000 سومانی فایده صاف به دست می‌آورند و از همین حساب احتیاجات عائله خود را پرره تامین می‌نمایند. ساکن دیگری همین دهات رومبک اوچیلوف هم در نزد حولی خود در مساحت 0 از 3 گکتار زمین گرمخانه تأسیس داده، در زمستان کبودی و در دیگر فصل سال بادرینگ و پمیدور کشت و پرورش می‌کند. 5 فوریه سال روان در گرمخانه پمیدور کشت کرده شد و به گفته صاحب ملک در آغاز ماه می جمع‌آوری حاصل آغاز می‌شود. در دهات دهمای ناحیه جبور رسولов در مجموع 214 گکتار زمین نزدی‌حولیگی موجود است. در جماعت دهمای 57 عدد گرمخانه بنیاد کرده شده است. اکثر آن در زمین‌های نزدی‌حولیگی. ساکنان در گرمخانه‌ها پمیدور، بادرینگ، کاویتیو کشت کرده یک سال به 3 مراتبه حاصل می‌گیرند. مثلا ساکن دهات دهمای اوچیلوف اورنبک یک سال به 3 مراتبه کشت می‌کنند و از 3 ساتق نزدیک 60,000 سومون درآمد می‌کنند. مورد ذکر است که دهقانان ناحیه جبور رسولов مسئول از اولین‌ها شده محصولات بروقتی کشاورزی به مانند پیاز، سبزی، کارتوشکا، کرم، سیرپیاز، پمیدور و بادرینگ و کبودی‌ها را وارد بازارها می‌نمایند.
ҷиҳати таъмини фаровонии бозор дар оянда низ раванди парвариши сабзавот ва дигар намуди зироат дар гармхонаҳо ва заминҳои кушод тақвият ёфта, хоҷагидорон дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳми арзанда мегузоранд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ҷаббор Расулов, Ахбор. кишоварзони ноҳияи Кушониён имсол нақша доранд ки дар масоҳати наздики 11000 гектар кишти пунбадона гузаронанд. имрӯзҳо раванди кишт дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолию тухми парварии ноҳия идома дошта, бо истифода аз ҳавои мусоид кишоварзон нақшаро амалӣ менамоянд. Самандар Шоев ва Искандари Саид дар ин хусус гузориш омода намуданд. дар ноҳияи Кушониён бояд дар майдони 10730 гектар кишти пунбадона гузаронида шавад. То имрӯз 1370 гектари он анҷом дода шудааст. тибқи иттилои бахши кишоварзии ноҳия, ҳамарӯза 500 то 600 гектар замин кишт шуда. ин раванд бо истифода аз техникаҳои зарурии соҳа вусъат меёбад. Механизаторони ноҳия барои саривақт анҷом додани маъракаи кишти пунбадона қаблан омодагии ҳамаҷониба дида, тамоми техникаи кишту шудгоркунандаро аз таъмир бароварданд, ки имрӯз натиҷаи он дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсоливу тухмипарварӣ бар алло мушоҳида мегардад. дар ноҳияи Кушониён дар соли 2025 тибқи дурнамо 10730 гектар кишти пунбадона пешниҳод шудагӣ аст. мо тамоми техника мошиналотҳои кишоварзии тухми пошакура тайёр намуда, имрӯз раванди кор бо сад идома дорад. мо бовар дорем ки кишта бо сари баланд ба анҷом расонад хоҷагидорон. ин маъракаи муҳими саҳроӣ бо иштироки масъулин ва деҳқонону мутахассисони соҳа дар хоҷагии ёрирасони тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидови ҷамоати шаҳраки бохтариёни ноҳия роҳандозӣ гардида, дар ин рӯз дар масоҳати 20 гектар замин кишти хушсифати пунбадона гузаронида шуд. тавре иттилоъ доданд, ин мавсим хоҷагидорон дар майдони 2917 гектар кишти пунбадона мегузаронанд, ки аллакай то имрӯз 250 гектари он анҷом дода шудааст. баҳри дар муҳлати муайян гардида анҷом додани ин тадбир ва баланд бардоштани ҳосилнокии замин, хоҷагидорон аз тухмиҳои хушсифати нави чини лазер, лима ва тухмии ватании дӯстӣ истифода карда, ҳамасола ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар на кам аз 25 сентнери ҳосил ба даст меоранд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидов назди ҷамъияти саҳомии кушодаи ресандаи Қурғонтепа яке аз хоҷагиҳои калонтарини тухмипарварӣ чӣ дар миқшоси ноҳия ва вилоят ба шумор меравад. хоҷагии мо аслан ки хоҷагии тухмипарвар мебошад, мо бояд аз тухмиҳое кӯшиш кунем ки дигар хоҷагиҳои ниёзмандро бо тухми авлосифат таъмин кунем. аз ин лиҳоз мо тасмим гирифтем ки имсол дар майдони 2917 гектар кишти пунбадона гузаронем. мо имсол тасмим гирифтем ки навъои туркие ки аз вазораи кишоварзӣ мо гирифтем дар майдони 500 гектар киш кунем навъои лима ва лазер ва тухмии чиние ки аз ҳисоби хоҷагӣ мо худмон соли гузашта захира карда будем киш мекунем. дар хоҷагии мо зиёда аз 28 техникаи байни қаторҳо фаъолият мекунад. имрӯз дар 4 шӯъбаи хоҷагии Файзалӣ Саидов киш бо маром идома дорад ва ҳамаи техникаҳо омодаи кор мебошанд. заҳмату талоши доимии кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Кушониён аст ки ҳамасола самараи хуб ба бор оварда. деҳқонон дар натиҷаи истифодаи дурусти замин, усулҳои манфиатбахши кишту парвариш ва риояи саривақтии қоидаҳои агротехникии он ба дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ноил мегарданд. ҳамин аст ки бо ба даст овардани ҳосили фаровон дар таъмини амнияти озуқавории сокинон саҳми арзанда мегузоранд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Кушониён, Ахбор. имрӯз дар донишгоҳи технологияи тоҷикистон бахшида ба имзои шартнома байни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ҳамоиш доир шуд.
дар донишгоҳи технологияи тоҷикистон ба истиқбол аз имзои шаҳрнома миёни ҷумҳурии тоҷикистон, ҷумҳурии қирғизистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ ҳамоиш баргузор гардид. иштирокдорон доир ба паҳлӯҳои мухталифи ташаббусҳои тарихӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ андешаронӣ намуданд. Гуфта шуд, ки ин иқдоми пешвои миллат дар арафаи Наврӯз яке аз суннатҳои наврӯзӣ буданд, на танҳо дорои аҳамияти сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангӣ буданд, балки рамзи сулҳ, ваҳдат, инсондӯстӣ ва пешрафти Тоҷикистону минтақа ба ҳисоб мераванд. дар идома доир ба аҳамияти таърихии шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушди ҳамкориҳои минтақавӣ маърузаҳо пешниҳод шуд. шаҳрнома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи нуқтаи пайвастшавии сарҳадҳои давлатии се кишвар ва эъломияи хуҷанд оид ба дӯстии абадӣ шароити мусоидро баҳри рушди ҳамкориҳои минбаъда фароҳам меорад. он як марҳилаи нав дар равандҳои таърихии ҳамкориҳои минтақавӣ ба ҳисоб меравад. эъломияи дӯстии се давлат Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон падидаи нек буда ба рушди тиҷорату сармоягузорӣ мусоидат менамояд. имрӯз бахшида ба рӯзи кормандони хадамоти иҷро ҳамоиши тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ вобаста ба дастовардҳо ва натиҷаи татбиқи барномаву нақшаҳои соҳавӣ ибрози назар карда шуд. шарҳи бештар дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. дар ҳамоиш роҳбарият, собиқадорони соҳа ва кормандони хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. таъкид гардид, ки дар давоми таъсис ва фаъолияти хадамоти иҷро аз ҷониби ҳукумати кишвар бевосита президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои хадамот ба таҳким ва такмили заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ташаккулию инфраструктурии соҳа мусоидат карда, сифати иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор ба маротиб баланд гардид. ин самти фаъолият давра ба давра ташаккул ёфта ба талаботи замони муосир мутобиқ карда шуда истодааст ва имрӯз аз таъсиси ин ниҳоди муҳими давлатӣ 7 сол сипарӣ мешавад. ҳамзамон зикр гардид, ки соли 2025 ҳамчун соли тақвияти фаъолияти хизматӣ ва баландбардоштани нишондиҳандаҳои корӣ дар хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баррасӣ ва ҳалли мушкилоти марбут ба фаъолияти соҳа эълон гардида, дар ин замина санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳа такмил, низоми истеҳсолоти иҷро ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти хадамот ба сатҳи нав бароварда шуда, ҷиҳати баландбардоштани касбият ва донишҳои соҳавии кормандон чораҷӯӣ карда мешавад. дар идомаи чорабинӣ роҳбарони як қатор мақомоти дахлдор ва собиқадорони соҳа вобаста ба таъсисёбии хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи истеҳсолоти иҷро, нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули заминаҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи истеҳсолоти иҷро ва баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа маърузаҳо карданд. сипас бо мақсади иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, маросими савганёткунии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ҷавони хадамот, ки бори аввал ба хизмати давлатӣ қабул шудаанд, доир гардид. дар идомаи чорабинӣ ба собиқадорони соҳа барои хизматҳои арзанда ва гузоштани саҳми муносиб дар татбиқи босамари сиёсати давлатӣ дар соҳаи истеҳсолоти иҷро сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. инчунин як қатор кормандони фаъол бо нишони сарисинагии корманди фахрии мақомоти иҷро ифтихорнома ва рутбаҳои навбатии дараҷавӣ қадрдонӣ гардиданд. ҷаҳонгир Сафарализода, Зайниддин Ҷаббор, шаҳри Душанбе, Ахбор. баландбардоштани сифати таълим дар ҳошияи амалисозии барномаҳои мушаххас дар шаҳри Душанбе вобаста ба роҳҳои баландбардоштани савияи дониши хонандагон аз 2 то 25 апрели соли равон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. гузориш дар ин хусус. бо ибтикори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар шаҳри Душанбе ҷиҳати омӯзиш ва баландбардоштани савияи дониши хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри Душанбе
аз 2 то 25 апрели соли равон тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегардад. мақсад аз баргузории ҷиҳати баланд бардоштани савияи дониши хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбии шаҳри Душанбе буда, дар доираи он дониш ва малакаю маҳоратҳои хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар се самт саводи хондан, саводи математикӣ ва саводи илмҳои табиатшиносӣ, физика, химия ва биология санҷида мешавад. Меня зовут Стефан Зивот, я руководитель проекта Европейского Союза с названием «Техническое содействие сектору образования и рынка труда». Мы сегодня здесь участвуем при международном исследовании ПИЗа. Это первый раз, что Таджикистан участвует в таком международном исследовании. Это большое историческое событие, так как это означает вход Таджикистана в международное образовательное пространство, которое дает возможности достичь целей, которые руководство страны Таджикистана ставит перед своим народом, можно достичь в соответствии с международными стандартами, правилами и возможностями. чунин тадбирҳо ҳар 4 сол як маротиба баргузор мешавад. баргузории чунин тадқиқотҳо заминаи мусоид дар рушди маорифи мамлакат барои наслҳои оянда мебошад. маврид ба зикр аст ки тадбири мазкур баҳри ворид гардидан ба низоми таҳсилоти умумии кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон замина мегузорад. маориф ҳамчун соҳаи калидӣ зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ баҳри таҳкиму рушд бахшидани низоми маорифи кишвар тадбирҳои муассир рӯи кор омаданд. ҷорӣ намудани низоми тестӣ дар раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ яке аз дастовардҳои муҳим баҳри фарогирии ҳамаҷонибаи довталабон ва таҳсилоти олии касбӣ маҳсуб мешавад. саидшоҳи муродалӣ, меҳрӯзи ҷумъа, шаҳри Душанбе, ахбор. амалишавии ҳадафҳо дар самти беҳтарсозии сатҳу сифати зиндагии шоиста, соҳибҳунар, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва фароҳамсозии имконот дар самти донистани технологияи муосир. ин тадбирҳоест ки дар сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати кишвар аҳамияти калидӣ доранд ва ҳадаф ки устувор аст бояд амалӣ гардад. вобаста ба ин дар литсею коллеҷҳои касбиву техникии шаҳри Душанбе имкониятҳо фарохтар мегардад. Наврӯз Сафаров ва Маҳмадсаиди Камол гузориш медиҳанд. соҳибистиқлолии кишвар барои мардуми шарифи тоҷик арзиши волоест ки ба ормонҳои ҳазорсолаи миллат табдил ёфта буд ва марҳилаҳои таърихии солҳои 90 ин имкониятро барои миллати тамаддунофари тоҷик фароҳам сохт. хусусан таъмини инфраструктур дар самти мактабу маориф ва сол ту сол беҳтар гардидани сифати таълим дар ин самт аз самараи неки соҳибихтиёрии кишвар ба шумор меравад. яъне гомҳое ки дар солҳои аввали пойдории сулҳу субот бо азму ирода ва талошҳои созандагӣ устуворона гузошта шуд, имрӯз боровар гардидааст шаҳди он миллати тамаддунофари мо ком ширин мекунанд. фаъолияти назарраси 65 литсеи касбҳои техникӣ, яъне муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ бо фарогирии беш аз 23 000 хонанда ва роҳандозии курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ дар назди онҳо бо 12 000 хонанда, натиҷаи амалишавии барномаву стратегияҳои ҳукумати кишвар дар самти соҳибкасб гардидани ҷавонон, хосатан занони бешуғл мебошад. дар пайравӣ аз ин иқдоми ҳукумати кишвар, имрӯз дар литсею коллеҷҳои шаҳри Душанбе имкониятҳо барои омӯзиши касбу ҳунар, забономӯзӣ ва илмҳои кайҳонӣ фароҳам гардидааст. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи технологии шаҳри Душанбе аз ҷумлаи таълимгоҳҳои пешгом дар ин самт аст. ҳоло дар ин ҷо барои забономӯзӣ ва соҳибҳунар гардидани ҷавондухтарон шароитҳо фароҳам гардида, довталабон бо соддатарин шева ба омӯзиш фаро гирифта мешаванд. дар муассисаи мо айни ҳол курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ ва курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ ба роҳ монда шудааст ки довталабон иштирокчиёни курс баъд аз хатми он метавонанд ки бо шаҳодатнома ё диплом сазовор гардонида шаванд. курсҳои кӯтоҳмуддати ба роҳ мондашуда барои ҷалби ҷавонону шаҳрвандон нақши боризи худро гузошта истодааст ва машғулиятҳо аз ҷониби мутахассисони соҳа, омӯзгорони дорои дараҷаи илмӣ дошта ба роҳ монда шудааст. барои ҷалби хоҳишмандон ба курсҳои кӯтоҳмуддат ва соҳибкасб намудани онҳо дар коллеҷи муҳандисиву омӯзгории шаҳри Душанбе ин раванд бо шаклу шеваи хоса рӯй даст гирифта шудааст. дар доираи амалӣ намоии нишондодҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, дар ин муассиса синфхонаву озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз фаъолият дошта машғулиятҳо амалӣ ва бо ҷалби мутахассисони ҳирфаӣ гузаронида мешаванд. дастрасии маводҳои омӯзишии кимиёвӣ, айониятҳои фаннӣ, ташкили синфхонаҳои компютерӣ бо насби
насли нави техникаҳо ва амсоли ин дар коллеҷ боиси беҳтар гардидани сифати таҳсилот ва дастовардҳо дар самти илм мебошад. имрӯз вобаста ба талаботи бозори меҳнат дар коллеҷ 13 курси кӯтоҳмуддат бароҳ монда шудааст ва имрӯз талабот ба касбҳои ошпаз қанот ва ҳамзамон дузанда яъне технология истеҳсолу дузандагӣ зиёд аст ва имрӯз мо дар соли 2024-25 синфхонаи технология истеҳсолоти дузандагиро пурра ташкил кардем ва касбомӯзон дар раванди дарсҳои амалӣ ва таҷрибаомӯзӣ аз онҳо истифода бурда нозукиҳои ин касби дузандагиро аз худ намуда истодаанд. махсусан занону бонувони хонашине ки кас надоранд, мо онҳоро ба воситаи таблиғу ташвиқ намуда ҷалб намуда соҳибкас намуда истодем. бо назардошти фаъолияти босамари литсеи касбҳои техникӣ дар ҷумҳурӣ ҳамчунин 88 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ, коллеҷҳо бо фарогирӣ беш аз 106 000 донишҷӯ фаъолияти босамар доранд ки дар тарбия ва соҳибкасб гардидани насли нав саҳми арзанда доранд. яъне ин ба он маъност ки давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати беҳтарсозии имконот ва таъмини инфрасохтор дар ин самт даст ба кор буда дар ин ҷода натиҷаҳо низ назар расанд. имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид ки дар он теъдоди зиёди хатмкунандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. гузориши Иброҳим Нарзлозода. имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои шиносон намудани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе бо имконот ва заминаи моддиву таълимии донишгоҳ рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. иттилоъ дода шуд ки дар ин донишгоҳ 2500 нафар хонандагон аз 50 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳои 4 ноҳияи шаҳри Душанбе бо намоиши дастовардҳои донишгоҳ, омӯзгорон ва донишҷӯён шинос шуданд. ба давталабон оид ба фаъолияти донишгоҳ ва факултетҳо варақаҳои маълумотию тарғиботӣ пешкаш карда шуданд. зимни муаррифии имконоту дастовардҳои муассисаи таълимӣ иброз гардид ки донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон яке аз муассисаҳои бонуфузи таълимии ҷумҳурӣ дар самти омодасозии мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ ба шумор рафта барои баланд бардоштани дараҷаи касбияти омӯзгорон, хоса омӯзгорони ҷавон, тақвияти зарфияти илмии муассиса, такмили барномаҳои таълимӣ, тарғибу ташвиқи идеяҳои ваҳдати миллӣ ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ байни донишҷӯён иқдоми мушаххас амалӣ менамояд. имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи дарҳои кушод барои тамоми хонандагон ва довталабони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ эълон карда шудааст ва бояд зикр намуд ки донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон нахуст мактаби олии кишвар ба ҳисоб меравад ки аз соли 1931 ин ҷониб фаъолият намуда истодааст. донишгоҳ дорои 11 бинои таълимӣ, 6 хобгоҳ барои донишҷӯён буда айни ҳол дар донишгоҳ зиёда аз 16,5 ҳазор донишҷӯён дар 3 шакли таҳсил рӯзона, ғоибона ва таҳсилоти фосилавӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. бояд гуфт ки тамоми имкониятҳо имрӯз барои донишҷӯёни мо муҳайё карда шудааст. аз ҷумла дар донишгоҳ 31 лабораторияҳои таълимӣ, илмӣ ва методӣ амалӣ мекунанд ки ҳам донишҷӯён, ҳам омӯзгорон ҳар рӯза аз ин лабораторияҳо самаранок истифода мекунанд. бояд гуфт ки донишҷӯёни донишгоҳи мо ҳамасола дар тамоми олимпиадаҳо ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъолона иштирок намуда соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. аз ҷумла дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ва аз ҷумлаи ин озмунҳо фаъолона иштирок мекунанд. дар донишгоҳи мо ба ғайр аз омода намудани мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ, инчунин мутахассисони соҳаҳои дигар низ омода карда мешаванд. айни ҳол дар донишгоҳ забонҳои русӣ, англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, кореягӣ ва хитоӣ ба донишҷӯён таълим дода мешавад ва бояд гуфт ки донишгоҳи омӯзгорӣ на танҳо як муассисаи таълимӣ, балки як маҳзани илму маърифат аст ки ҳамасола донишгоҳи моро зиёда аз 3,5 ҳазор донишҷӯён хатм намуда ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳо сафарбар карда мешавад. донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон қабули довталабонро барои соли таҳсили 2025-2026 дар 14 факултет, 63 кафедра бо 89 ихтисос эълон намудааст. донишгоҳ дорои хобгоҳи замонавӣ барои
барои донишҷӯёну омӯзгорон, инчунин маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, табу нашр, рушди касбият, ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо технологияи замонавӣ, китобхонаи барҳаво, китобхонаи электронии пайваст бо интернети баландсуръат ва лабораторияҳо мебошад. Ба муҳассилин зиёда аз 800 нафар мутахассисони соҳибтаҷриба, профессорон ва докторону номзадҳои илм таълим медиҳанд. иброҳим назрузода, маҳмадсаиди камол, душанбе, ахбор. филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар тайёр кардани мутахассисони ҷавобгӯи бозори меҳнат ва татбиқи дастовардҳои илм дар истеҳсолот саҳми назаррас доранд. Бо назардошти таъмини инфрасохтор, сол то сол теъдоди хоҳишмандон барои дохил шудан ва идомаи таҳсил дар ин даргоҳ рӯ ба афзоиш аст. маълумоти бештар дар гузориши Собир Аюбӣ ва Саҳбон Қурбонов. дар филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара рӯзи дарҳои кушод баргузор гардид. гурӯҳ хатмкунандагон ҳамроҳи устодони худ аз муассисаҳои таълимии шаҳр бо мақсади шиносоӣ аз вазъи таълиму тарбия, шароити таҳсил, имконияту ихтисосҳо ва факултетҳои донишгоҳ дар рӯзи дарҳои кушод иштироки фаъолона намуданд. хатмкунандагон аз китобхонаву ташхисгоҳ, утоқҳои дарсиву толори маҷлисҳо, кабинетҳои фанниву компютерӣ дидан карда ба худ маълумотҳои зарурӣ гирифтанд ва бо дастовардҳои донишгоҳ шинос шуданд. дар ҷараёни чорабинӣ устодони донишгоҳ ба хатмкунандагони беш аз 20 муассисаҳои таълимии шаҳр дар бораи фаъолияти таълимгоҳ, шароитҳои таҳсилу таҷрибаомӯзӣ маълумотҳои муфассал пешниҳод намуданд. филиали донишгоҳи технологии тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар соли таҳсили 2025-2026 аз рӯи 28 ихтисос довталабонро аз рӯи кластерҳои якум, дуюм ва панҷум ба шуъбаи рӯзона ва фосилавӣ ҳамзамон барои гирифтани ихтисосҳои дуюм ва зинаи магистратура қабул менамояд. маврид ба зикр аст ки алҳол дар ду факултети таълимгоҳ технологияҳои саноатӣ, зеҳни сунъӣ ва иқтисодиёти рақамӣ ва инноватсия 1549 нафар донишҷӯй ба илмомӯзӣ машғуланд. филиал дар равнақу шукуфоии низоми таҳсилоти олии касбии мамлакат ҳамчун боргоҳи маърифат ва маскани тарбияи наслҳои созандаву мутахассисони ҷавобгӯи талаботи замон мавқеи устувор ва шоистаи худро касб кардааст. пас аз боздид ва шиносоӣ аъзои гурӯҳҳои эҷодии донишгоҳ бо барномаи рангину ҷолиби фарҳангӣ хотири ҳозиринро болида гардониданд. Собир Аюбӣ, Саҳбон Қурбонов, шаҳри Исфара, ахбор. طی چند سال اخیر ازموی جمهوری علم فروغ معرفت تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برگزار کرده می شود. گزارش در این خصوص. در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دور یکم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار گردید که در آن آموزگاران و دانشجویان و خوانندگان لیسه نزد دانشگاه با آمادگی خوب شرکت نمودند. دوام یک چند سال اخیر برگزاری آزمون‌های جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت نشان می‌دهد که میان اهل جامعه محبوبیتی بیشتر پیدا می‌نمایند. قابل ذکر است که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با مقصد رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فن‌های ریاضی دقیق و طبیعی، همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها بین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی، میانه و عالی کسبی، خادمان دین و استثنای دکتران علم، پروفسوران، عضو وابسته و پیوسته اکادمیای ملی علم‌ها و اکادمیاهای ساحوی، اسپرانتان، دکترانتان، عنوانجویان، آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی همه زینه‌های تحصیلات، مهندسان، کنسترکتوران و دیگر نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار می‌گردد. در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دانشجویان
برای اشتراک در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت با یک تیاری خوب آمدند و باور دارم که بهترین نشانجوی‌های نمایان را اشغال نمودند و تا به دور جمهوری رفته جای‌های موفق را سزاوار می‌گردند. طبق نظامنامه آزمون جمهوری علم فروغ معرفت امسال از روی 8 نامیناسیا متماتیکا، аritметика, алгебра, геометрия, физика ва астрономия, химия, биология, ботаника, зоология, анатомия, география, технологияи иттилоотӣ, зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ, ихтироъкорӣ ва навъоварӣ баргузор мегардад. ба гуфтаи масъулин дар донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав барои омодагии ҳамаҷонибаи устодону донишҷӯён ва хонандагони литсеи назди донишгоҳ ҷиҳати иштирок дар ҳамаи озмунҳои ҷумҳуриявӣ шароити муносиб фароҳам оварда шудааст. ضمن برگزاری دوره یکم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت مشاهده گردید که دانشجویان با آمادگی خوب و ذوق بلند ذهنی وابسته به نامیناسیاها شرکت فعالانه نمودند. غمخواری اساسگار سود وحدت ملت است که در سراسر کشور چنین آزمون‌های پرحشمت در سطح بلند و شفاف می‌گذرد و از این سال هر یک نامیناسیا باز هم مکافات پولیشان زیادتر شده است. مثلا اگر خواننده که در این آزمون جای یکم را میگیرد 70,000 تومان، جای دوم 50,000 تومان، جای سوم 30,000 تومان را میگیرد و شاه جایزه از 70,000 تومان تا به 140,000 تومان رسیده شد. متصدیان برگزاری دوره یکم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو ابراز داشتند که جهت اشتراک فعالانه اشتراک کنندگان و شفاف جریان گرفتن آزمون مذکور شرایط مناسب فراهم بوده، غالبان معین و برای اشتراک در دوره بعدی آزمون راه خط میگیرند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. در شهر باختر فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان آغاز گردید. فستیوال 7 روز ادامه یافته. در دایره آن کنفرانسی‌ها، همایش‌های فرهنگی، آزمون‌ها و نمایش‌های کتاب دایر کرده می‌شوند. خبرنگاران ما از جریان این چهاربینی فرهنگی گزارش می‌دهند. در سراسر کشور هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان رسما آغاز گردید. فستیوال که همساله از 2 اپریل آغاز می‌یابد، یک هفته ادامه کرده با برگزاری کنفرانسی‌ها، جمع‌آمدهای فرهنگی، آزمون‌ها و نمایش‌های کتابی جریان می‌گیرد. هدف اساسی این تشبث جلب بیشتر نورسان، جوانان و دیگر طبقه اهالی به کتاب و کتابخانه‌ها میباشد. با راه اندازی شدن آزمون‌های سطح جمهوریوی و اعلان سال 2025 همچون سال فرهنگ کتابخانه در ولایت ختلان، توجه به مطالعه و کلام بده بیشتر گردیده است. در دایره این چرابینی فرهنگی، ادیبان از نمایشگاه کتاب و دستاوردهای کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین بازدید نمودند. بنا به اطلاع مسئولان، کتابخانه مذکور دارای بیش از 1000 نسخه ادبیات بوده، 28,000 آن را ادبیات کودکان تشکیل می‌دهد. در دایره فستیوال مذکور و جهت اعلام گردیدن سال 2025 سال فرهنگ کتابخانه در ولایت ختلان، در همین روز نمایش فروش کتاب تشکیل کرده شد و در نمایش فروش کتاب‌های شاعران کلاسیک، معاصر و همزمان کتاب‌های بچگانه به نمایش گذاشته شده است که چگونه که شاهد هستیم صبح صادق والدین نیز آمده با فرزندان خود کتاب‌های بچگانه خریداری می‌کنند. همچنین در ادامه فستیوال با اشتراک راهبران کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌های منطقه باختر، شاعران، اعضایان کتابخانه و غالبان آزمون‌های جمهوریوی محفل ادبی برگزار گردید. در این همایش اشتراکداران پارچه‌های نظمی و نثری خویش را پیشکش نموده محبت خود را به کتاب و سخن بیان کردند. امروز جوانان ما کدام کتابی را که خواهند او را دسترس می‌نمایند و من نیز امروز همین کتاب را دسترس نموده‌ام و بعضی کتاب‌های بچگانه را نیز 10 تاش را برای فرزندانم خریداری نموده‌ام و من می‌خواهم در آینده با فرزندانم اعضا شوم و با همین کتابخانه‌ها داده‌گیری نماییم و در آینده یک شخصان شوند که به دولت و ملت خود سهم خوب گذاشته توانند.
طبق معلومات پیشنهاد شده حکومت کشور در سمت رشد ملکه ذهنی و جلب بیشتر شهروندان خصوصا نسل جوان به کتابخوانی تمام چاره‌های مؤثر را راه‌اندازی نموده همساله ده‌ها آزمون‌های سطح جمهوریوی و ولایتی را تشکیل می‌کند. هدف اساسی این اقدام‌ها افزایش شماره دوستداران کتاب و بلند برداشتن سطح سوادناکی جامعه میباشد. مقصد از برگزاری فستیوال این دریافت نمودن چهره‌های نو سخنور و سخندان و جلب نورسان و کودکان و جوانان عموماً قشر جامعه به مطالعه کتاب برگزار گردیده ایستاده است. در ادامه هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان برگزاری دیگر جمع‌آمدهای فرهنگی، معرفی کتاب‌های نو، واخوری‌ها با ادیبان و برنامه‌های شوق‌آور برای نورسان و کودکان نیز در نظر است. این چاره‌بینی‌ها بر رشد معنوی و ذهنی نسل نورس مساعدت نموده آنها را با جهان پرغناوت کتاب بیشتر آشنا می‌سازد. در ناحیه فرخار وابسته به اعلان سال 2025 همچون سال امید جهانی حفظ پیریخ‌ها همایش علمی نظریوی برگزار شد. توجه نمایید به گزارش نوبتی. در دایره اعلان سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و سنه 21 مارس روز جهانی حفظ پیریخ‌ها در ناحیه فرخار همایش آموزشی عمومی تشکیل و راه‌اندازی گردید. در این ضمن شرح و توضیح اقدام نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راجع به حل مسائل گلوبالی مربوط به حفظ پیریخ‌ها، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و عاقبت‌های ناگوار آن صورت گرفت. طور تاکید شد تمام سال‌های اخیر تاثیر منفی گرمشوی اقلیم تصادفاً آبشوی پیریخ‌ها مشاهده می‌گردد که می‌تواند عاقبت‌های نامطلوبی را چون تقسیمات نادرستی آب در آبانبارهای صنعی، نیروگاه‌های برقی آبی، کشتزارها، محله‌های اهالینشین به میان آورد. مقصد از برگزاری کنفرانسیا در ضمیر نسل نورس و قشرهای گوناگون جامعه باز هم حفظ و نگهداشت ذخیره‌های آبی، حفظ پیریخ‌ها و عاقبت‌های تغییریابی ناگوار اقلیمی باشد. در دوام چند ده ساله اخیر در کشور ما قریب 3.1 حجم عمومی پیریخ‌ها از بین رفت که زیاد از 60% ذخیره‌های آبی منطقه آسیای میانه از آن تشکیل کرده می‌شود. بنابر تغییریابی اقلیم مشاهده‌های بی‌سابقه حرارت میانه سیاره زمین و معین نمودن عاقبت‌ها برای حیات انسان، عالم نباتات و حیوانات و پیریخ‌های کشور ضرور شمرده شد که تحقیقات‌های مهم انجام داده شود. جنبه دیگر مهم تغییریابی جهانی اقلیم تاثیر آن به ذخیره‌های آب تازه جهان ارزیابی کرده شد. با ابتکار تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ها قبول کرد و کشور ما بارها انجمن‌های سطح بلند جهانی عاید به مسائل مهم آب برگزار نموده است. در ادامه همایش از جانب خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی بخش‌های جالب که عبارت از سوال و جواب وابسته به حفظ و صرفه‌کارانه استفاده بردن ذخیره‌های آبی آشامیدنی و حفظ پیریخ‌ها بود پیشنهادی حاضران گردانیده شد. سپس چندی از محصلین مؤسسه‌های تعلیمی جهت اشتراک فعال در همایش دایر گردیده با افتخارنامه‌ها سرفراز گردیدند. انورشاه سیدعلیزاده، سید حامد شریف، ناحیه فرخار، اخبار. سالی چندم است که در کشور فستیوال گلها سیر گل لاله برگزار کرده می شود. دور اول این تدبیر زیبایی پرستی آغاز گردید. در ناحیه رودکی دور ابتدایی فستیوال گلها سیر گل لاله را با مخصوصیت های خاصه این جشن تجلیل نمودند. گزارش کامران آدینه‌زاده. در ناحیه رودکی دور ناحیوی فستیوال گلها سیر گل لاله برگزار گردید. هدف از برگزاری فستیوال مذکور وسعت کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی، بلند برداشتن ذوق استتیکی و حس زیبایی پرستی و عمومی‌گردانی سنت‌های بهترین ملی میباشد. مسئولین ابراز داشتند که فستیوال سیر گل لاله با مقصد احیای عنعنه‌های نیاگان در سمت احترام و تمام زیبایی، آبادانی و خرمی محیط اطراف، بیدار نمودن محبت اهالی به گلپروری، حفظ طبیعت، آباد و زیبا نمودن هر خانه، کوچه، محله، دهات، شهرک، ناحیه، شهر، ولایت، جمهوری و در این زمینه جلب سیاحان و رشد ساحه سیاحی در مملکت راه‌اندازی می‌گردد. گل لاله در تاجیکستان معمول بوده 24 نمود آن را در حدود مملکت همچون گل خودروی با خوردن ممکن است. اقلیم تاجیکستان برای پرورش و نشأونمای نمودهای گوناگون گلها موافق بوده. در نتیجه عملی سازی تشبس‌های آبادکاری و سازندگی امروز سیمای شهر و ناحیه‌های مملکت زیبای و گلافشان گردیده است. باید گفت که
фестивали гулҳо сайри гули лола мувофиқи амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ шуда дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳамасола бо шукӯҳи хос гузаронида мешавад. тибқи иттилои таърихшиносон нақши гули лола дар қадимтарин осори бостонӣ ба назар мерасад. қадимӣ будани нақши лола дар муҳурҳои сангӣ ва биринҷӣ исботи худро ёфтааст. даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат оғоз гардид. гузориш дар ин хусус. ҳамасола барои дарёфти чеҳраҳои нав ва инкишоф додани истеъдоди ҷавонону наврасон дар мамлакат озмуну чорабиниҳои гуногун гузаронида мешаванд ки олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагони муассисаҳои таълимӣ аз ҷумлаи онҳост. даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таҳсилоти умумии мамлакат дар муассисаи давлатии таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоқат дар шаҳри ҳисор оғоз гардид. дар маросими ифтитоҳӣ намояндагони вазорати маориф ва илм, маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо, омӯзгорон ва волидайни хонандагон иштирок намуданд. баромадкунандагон иброз доштанд ки дар олимпиадаи мазкур хонандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада байни ҳам донишозмоии дӯстона анҷом медиҳанд. натиҷаи ин сабқат нишон хоҳад дод ки хонандагон то чӣ андоза омода шуда барномаҳои таълимиро аз худ намудаанд. ҷараёни баргузории олимпиадаҳои фанӣ аз ҷониби кормандони маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо пурра зери назорат гирифта шуда ҷиҳати шаффофу озод гузаронидани он тамоми шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. шаффофияти олимпиадаи мазкурро маркази ҷумҳуриявии дарёфт ва рушди истеъдодҳо кафолат медиҳад. ду рӯзи баргузор кардани олимпиада ва рӯзи сеюм ин рӯзи санҷидани маводи хонандагон мебошад ки тариқи аризаи апеллясионӣ метавонанд яъне ба корҳои худ шинос шаванд ва аз холои ба дастовардаи худашон огоҳ шаванд. вобаста ба фанҳои олимпиада барои хонандагон саволҳо пешниҳод карда мешавад ки ин саволҳо саволҳои тестӣ, диктант ва саволҳои якҷавоба мебошанд. ҳамаи варақҳои кории хонандагон рамзгузорӣ карда мешавад ва тариқи рамзи гузоштаи онҳо яъне корҳои онҳо дида мешавад. бедахолат ягон омӯзгор, бедахолат ягон касгар дида мешавад. имрӯзҳо таваҷҷӯҳи наврасон ба омӯзиши фанҳои таълимӣ рушди рӯзафзун дорад, зеро нисбати солҳои қаблӣ шумораи иштирокчиён дар олимпиадаҳои фанӣ бештар гардида истодаанд. дар натиҷаи баргузории чунин олимпиадаҳо хонандагони болоиқату соҳибистеъдоде дарёфт мешаванд ки барои дар оянда мутахассисони варзидаи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар гардидани онҳо заминаи мусоид фароҳам меорад. олимпиадаҳои фанӣ дар ду самт фанҳои ҷамъиятӣ гуманитарӣ ва фанҳои табиӣ риёзӣ гузаронида мешавад ки иштирокчиён дониш, малака ва истеъдодҳои худро тавассути иҷрои супоришҳои тестӣ, зеҳнӣ ва эҷодӣ муаррифӣ менамоянд ки ин ҳамчун ҷанбаи асосӣ дар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим дониста мешавад. марҳилаи ниҳоии олимпиадаҳои фанӣ барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 муассисаҳои таълимии умумии кишвар давоми 3 рӯз идома меёбад. дар бозиҳои даври сеюми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ ки имсол маротибаи 34-ум аст баргузор мегардад, 12 даста иштирок доранд. шарҳи бештар дар таҳияи раҳматшоҳи обид. бозиҳои даври сеюми чемпионати мамлакат оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ дар ҳафтаи 4 моҳи март доӣ гардид. 5 вохӯрӣ бо натиҷаи якхела мусовӣ ҷамъбаст шуд ва танҳо дар як дидор дастаи равшани шаҳри Кӯлоб пирӯзӣ ба даст овард. дар чемпионати имсола лигаи олии футболи Тоҷикистон боли 34-ум аст ки сурат мегирад. 12 даста иштирок доранд. 5 бозии даври сеюми мусобиқаи лигаи олӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ва танҳо як дидор дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан доир шуд. 3 бозии даври сеюм бо чунин натиҷа хотима ёфт. бозии клуби марказии варзиши артии шаҳри Душанбе Ҳулбуки ноҳияи Восе мусови 0-0 ҷамъбаст гардид. вохӯрӣ дастаи Вахши шаҳри Бохтар ва Ригардадаи шаҳри Турсунзода бо натиҷаи якхела 1-1 анҷом ёфт. ҳисобро Нозим Бобоҷонов дар дақиқаи ҳафтуми бозӣ аҷаримагоҳ кушод 1-0. сипас Нуриддин ҳамроҳ Хулов дар дақиқаи 27-уми дидор ҳисоби бозиро баробар кард 1-1 мусовӣ ва бо ҳамин натиҷа ин вохӯрӣ анҷом ёфт. дар бозии Барчи шаҳри Ҳисор ва Панҷшери ноҳияи Румӣ ҳисоб кушода нашуд ва бо натиҷаи 0-0 ба поён расид. ҳарчанд ки ҳар ду дастам имкониятҳои хуби голзаниро аз даст доданд. як дидор миёни дастаи Истаравшан ва Эсхати шаҳри Хуҷанд бо натиҷаи 2-2 анҷом ёфт. ду бозии дигари даври сеюм рӯзи шанбе
дар пойтахти кишвар доир шуд. равшани шаҳри кӯлоб бар хуҷани шаҳри хуҷанд бо ҳисоби калон 4-1 ғалаба кард. голҳоро легионер Пол Комрафе дар дақиқаи 19-ум, сипас Шердин Бобоев дар дақиқаи 44-ум голи ҷавобӣ зада ҳисобро баробар кард. 1-1 мусовӣ. Азбека Йитов дар дақиқаи 50-ум аз пеналти гол зада ҳисоби бозиро афзун намуд. 2-1. легионер Охутян Олалува дар дақиқаи 54-ум бо задани гол натиҷаи бозиро иваз кард. 3-1. Шердин Бобоев бори дуввум дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 74-ум гол зада натиҷаи бозиро афзун намуд. 4-1 ва бо ҳамин натиҷа ин вохӯрӣ ба поён расид. бозии дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе ва ҳосилоти ноҳияи Фархор бо натиҷаи 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. голҳоро Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 12-ум, 1-0 ва Ислом Зоиров дар дақиқаи 83-ум ба ҳадаф расонданд. 1-1 мусовӣ. баъди натиҷагирии бозиҳои даври сеюми мусобиқа дар ҷадвал дастаи клуби марказии варзиши Артиш, Вахш, Кулбук ва истиқлоли шаҳри Душанбе бо 7 имтиёзӣ мутаносибан ҷойҳои аз 1-ум то 4-умро касб карданд. танҳо як даста Хуҷанд ки ҳар се бозиашро бохтааст бидуни имтиёз дар зинаи охири ҷадвал қарор дорад. чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Олӣ дар 2 давр барпо мегардад. ҳар як даста 22 бозӣ анҷом медиҳад. дастае ки имсол дар мусобиқаи Лигаи Олӣ ҷойҳои охирро ишғол менамоянд ба Лигаи якум мегузаранд ва дастае ки ҷойи 11-умро мегиранд барандаи медали нухаи Лигаи аввали Тоҷикистон дар соли 2025 бозии гузаришӣ барпо мекунанд. даври навбатии чемпионати мамлакат оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Олӣ 4 апрел рӯзи ҷумъа баргузор мегардад. дар ин рӯз дастаи Ҳулбук бо Эсхата, Балчи бо ЦСКА, 5 апрел рӯзи шанбе дастаи Регартадас дар майдони худ бо Равшан, Ҳосилот бо Вахш ва 6 апрел рӯзи якшанбе дастаи Хуҷанд дар майдони худ дастаи Истаравшанро ва Паншер дар сафар бо Истиқлол бозӣ мекунанд.